وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يت الله سبحانه وتعالى تدل ماوندو تو دمبغال أمر ولاة الأمور يمرغول halfinaaɓe piiji ɗin ɓen halfinaaɓe fiyakuuji ɗin ɗum ko lamɓe ɓen mo ɓe e niveau muɗum yamirgol ɓe bir refqi newaare yo ɓe newano bira ayahum gaynateeri maɓɓe ndin ko ɓe aynina kon citoyen ɓe maɓɓe ɓen ɓeɓe laami ɓen ɓeɓe fewjata fimum ɓen yo ɓe waɗanɓe yo ɓe jogorɓe neweende wani wa nasihatihim e yo ɓe laaɓanɓe reedu wa shafagati alayhim yo ɓe yurminɓe wannahayi an ghishihim ko noon kadi haɗugol ɓe lamɓe halfinaɓe fiyakuuji yimɓe ɓen haɗugol ɓe janfagol ɓeɓe aynina ɓen citoyen ɓe maɓɓe ɓen wa tashdidi alayhim haɗugol ɓe kadi ɓe sattinangol citoyen ɓe maɓɓe ɓen ɓeɓe laami ɓen wa ihmali masalihim e tertagol e tukulol ɓeyta dunnugol e wongol haccitande mum ala ahmala ihmal ko tertoragol ni nafooreji maɓɓe ɗin tertoraɗe ni hara kipata intérêt ji maɓɓe ɗin few wal gaflati anhum e welsindagol ɓe accida ɓe hoore maɓɓe jokka kañum haaju mum tun no feewira noon neeɓira ka jullere muɗum terto ɓe aynina ɓen no gerdi toon wo yoɗi hawidir yoɗi lattidir yoɗi ŋattidir yoɗi peɗodir no gerdi o toon kañum no jokki haaju muɗum ngal dambugal ɗo ko kural fewtinangal kala halfinaɗo jama fuɗɗori chef de l'état on ha hewti jongalle ɗe mo halfinama jama tawi ɓeɗo koye ley konngol makko woni ko ley yamaruye makko kanko wiyata waɗe ɗum ɗo acce ɗum ɗo ngal ɗo dammugal ko oɗo ngal sappi ko oɗo ngal concerné te wonno e sunna Allah subhanahu wa ta'ala on no waɗiri yimɓe ɓen noon ko be woɓɓe wona ɗowoɓe woɓɓe wona ɗoweteɓe fof feppata fof ardata ko fof wonata kadi e ɓaawo ardiɗo jon noon fiyo yaade ndu feewu koyo taw ɗowowo on himo anndi laawol ngol taw konto fokkita imo yiɗi yo yaare ka fokkita toon imo yiɗi ɗoweteɓɓen hara ɓe tampali ɓe sonjaki ɗoweteɓɓen kadi hara jañaali hara sattinaali si goɗɗum e ɗum ɗo woopiti ay si hewtoyte ka fokkita toon kono ñallay haray kadi tampere waɗi ɗum waɗi dambuɗe goo ko ɗe fewtinta yewtere nden e waajagol ngol ko ɗowaɓe ɓen ko citoyen ɓen ko jama on yoɓe ɗofto yoɓe neeto yoɓe tambito yoɓe waɗɗum yoɓe waɗɗa e dambu wano ngal ɗo ko fewtini ko ardiɓen tigi ko guiduɓe ɓen ko lamɓe ɓen ko fewjoɓe ɓen ɗum noon woni ko état on fof halfinaɗa woni ko e département goo e nder état on halfinaɗa ko ministére
ko préfecture, ko région, ko sous-préfecture, ko direction, ko quartier, ko commune, ko carré, ha hewtoya e privé ji ɗin ko société, ko an woni hoore société on, ma kaka ɓey nguure an woni mawɗo gorol on, ma ko an woni jon galle ɗen, tawat ɗo ko an woni fewjo on, no woodi ɓe wonda e fewjande. ɓeɗo ɓe ardinaɓe ɗo hiɓe yamira ɗipiiji ɗo yo ɓe wonu newiɓe hakkunde maɓɓe ɓe woni e fewjande ɓe ɓe laamiɓe yo ɓe newano ɓe yo ɓe laaɓan ɓe reedu laaɓugol ngol reedu ko etagol ɓe wona e hoore peewal, ɓe wona julɓe moƴƴuɓe hulayɓe Allah, hara ɓe toñidirta hakkude maɓɓe, yurmina ɓe, hara janfaki ɓe ɗayni ɓe, hara sattinanali ɓe kadi ko piigol, ko sokkugol, ko hulɓingol, ko ma welsido tettoɗa ɓe tun e hoore mum. hono andirɗen noon e leyɗe goo no wowiri noon addugol dalilji ɗin ɓay yewtere naya yewde tun fanka awolay konto cippuɗa ko fi honɗum no waɗɗi lamɓe ɓen yoɓe yurmin ɓeɓe laami ɓen yoɓe laaɓan ɓe reedu yoɓe moƴƴo e maɓɓe wota ɓe janfoɓe taɓe ɗaynuɓe. honno woni dalil muɗum o fuɗɗori deftere Allah nden taw Allah subhanahu wa ta'ala o daali ka deftere makko o fewtiri nelaɗo on si tawi tuggama e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara taggike e yimɓe ɓen fof o wi nelaɗo wahfid cippin janahaka balɓe maɗen liman ittaba'aka wonande jokkuɓe maɓɓen minal mu'minina immorde e gomɗinɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaɗo on yo yankinano julɓe jokkuɓe mo ɓen kanko laamiɓe, kanko fewjantaɓe, kanko ardiɓe, kono wota o townitano ɓe yo cippito ley. si tawi nelaɗo tigi yamirama yo cippitano laamateri mundi hara luttuɗo kan itte sikke ka ɗum ko noon ko e shu'ara woni. o wi kadi fay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi inna allaha tabiti wonde Allah ya'muru himo yamira bil adli nunɗal, himo yamira e nunɗal yo neɗɗo wonu nunɗuɗo, kala ka on tigi ñawata yo nunɗu, kala ɓe o ɓuri yo nunɗu hakkude maɓɓe, wal ihsani e moƴƴugol himo yamira kadi moƴƴere yo neɗɗo wonu moƴƴuɗo, wa ita'i dhil qurba himo yamira kadi okkugol moƴƴereji ɗin e balle ɗen enɗam ɓattodiraɗan ɗan jomiraɓe ɓattodiral ka enɗam ko hunde farlinde moƴƴagol e siɓɓe mum ɓen jonnitaɓe haqqeji maɓɓe ɗin. wa yanha Allah hino haɗa kadi anil fahsha'i gay pankareji ko piiji ñidduɗi, zina, yennugol, wowlugol konnguɗi bonɗi, wal munkari e dendanangal ko añini ko tawata poɗana neɗɗo on bakkatu, himo haɗa ɗum wal baghi e bewre tooñe, yawtugol keerol, feƴƴutugol ka haani ɗon, himo haɗa noone tooñeji ɗin fof. sini baga yabghi al baghi ko kala noone wo noone e tooñe, tooñirgol ɓurgol doole, hollugol baawal. Allah no haɗa ɗum. yaidukum himo waajade on la'allakum no gasa onon tadhakkaruna on andi tawi waajitoɗon onon kadi. ɗum ɗo no naati e dendanangal jogiiɗo doole. Allah subhanahu wa ta'ala no haɗa mo tooñirgol doole makko ɗen, waɗugol pankare sabu himo waawa. amma ka maakuji nelaɗo ɗi o maaki ɗin hollugol wonde mo ardike o ayninama haray ko yo watta ila e gayna terni o kipa ɗum moƴƴi, o addi o hadis arno ɗo ko oɗo watti 652
bi deftere nde fuɗɗa jangede wi wa an ibn umara ittama abdullah ibn umar radiyallahu anhu qala umaki kanko abdullah ibn umar sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul minani nelaɗo allah on no maka o maki honɗum o maki kullukum on foppu moɗon kala moɗon ra'in ko gaynako on fof ko on halfinaɓe ko on ayninaɓe on fof wa kullukum on fof kadi mas'ulun ko landiteteɗum kadi an ra'iyatihi fi gaynateri makko ko aynina kon hombo landitoy to ko Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno ko kanko halfini en fof hiɗen halfina mo ɓe no woodi ko halfina an kippu ɗum ɗo awa ɓeeɗo koye konngol maɗa woni awa ɓeeɗo ko allanditorteɓe nani e kadi mo ɓe landitoyte ko halfinano ɗo ko honno o jogitorno ɗum e te landirtoɗomo on no ɓuri mo andude andi ko ɗon ɓuri mettude fii si tawi joni a waɗa contrat ndi kono mo waɗanta contrat ndi on no humpiti ko wonɗa wande contrat ndi ko ɓurma an andi ɗon uttu ette ala toon o wi ɗo noon o waɗi détail andi ɗo o waɗi global man o wi on fof ko on halfinaɓe ko landiteteɓe kadi ko halfina ɗon kon o waɗi noon détail o fuɗɗi o wi al imamu almamijo on ɗum ko lanɗo teri on ra'in ko ayninaɗo wa mas'ulun ko landiteteɗo kadi an ra'iyatihi fi gaynateri makko ɗin citoyen ɓe makko ɓen ko honno o jogitornoɓe lamɓe tantini lamɓe afrique sikka yeeso allah landoɓe ko honno ɓe laamorno sikkayi ɓe hooli ɓurɓe ɗurde ɓen e maɓɓe ɓe hawlaki ɓe sikka ɗum ɗum si feƴƴi ɗo lanni hande kadi goɗɗo o wolta fi ɗum hande kadi c'est fini yon tigi ete tun no waɗira follo falla ɗo ha o yenateri makko ndin o wi wal mar'atu sonnajo kadi ra'iyatun ko o ayninaɗo fi bayti zawjiha ka suudu moodi makko kanko kadi ka suudu moodi makko ko kanko woni présidente on ɗon kanko landitete si sonnajo on moƴƴali kara hanko woni ka suudu kon ton ko moƴƴata ni ɓiɓɓe ɓen won ni jawdi wondi ton ndi o wi wa mas'ulatun ko o landiteteɗo kadi an ra'iyati ha fi gaynateri makko ko honno jogorno galle moodi makko teta ɗum o wi wal khadimu gollowo on ra'in ko o gaynako kadi fi mali sayyidihi ka jawdi koho makko on ka jawdi patron on oɗo kadi secrétaire jo oɗo waɗaɗo directeur halfinaɗo directeur ko directeur général PDG halfinimo ɗum ɗo ko honno o woni e géride jawdi ndin ko wigol non ɓay patron ala ɗo joni haray anti yo profite fewno ɗo wigol non ɗo ɓe andata ɗum ɓen ɓe jangga acci ɗumanno ɗo waɗa ɓeyda géro ɓeyda chiffre ji e ɗuma e montagne ji ɗin gonflaɗi waɗa jamfa ɗayna piiji ɗin e délivre piiji hara waɗali resiji ko anduɗen kon e tentini ndi leydi men ɗo ko ɗum angal nunɗal ngal angal peewal ngal angal responsabilité on no waɗi ha fayda o ɓe ƴetta e jawde mum nde fanka bude ina joni accimi acca ɗum ka banque so sa ƴetti a jonni goɗɗo sa waɗi ɗo siko a créé société on addi ko ɓe ɓannuɗa ɓen taw ko ɓen ñamirta ɗum gauche à droite ha taw ya a luttiroyi ni ɗo noon wongol ɓeydaki kono hara ɗuytaki ɗo ɓuri ñande o ɗuytagol o yo gollowo kankadi ko lanteɗo ka jawdi koho makko on wa mas'ulun an ra'iyatihi ko lantoteɗo ndi gaynateri makko wa kullukum o filliti kadi fayin o wi on fuu ko fuɗɗorno kon ra'in ko aynina ɗum wa mas'ulun ko lantoteɗum kadi an ra'iyatihi fi gaynateri muɗum muttafaqun alayh hadise on no fotta e sellugol muɗum hadis ɗimon ɗo ko on ɗon tun janggateɗen dartoɗen ɗo hande
kanko watti 653 bi deftane fuɗɗa jangede. Wa an abi ya'la itama e ben ya'la o witeɗo Ma'gal ibn Yasar radiyallahu anhu qala o wi'i sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul o wi minani nelaɗo Allah on hino maka ma min abdin ala wo e jiyaɗo yastar'ihi llahu allahu no ayninamo ra'iyatan gaynateri ala wo e jiyaɗo mo Allah halfinta responsabilité halfina mo jama ɓe ɗuuɗiwo ɓe fanɗiwo yamutu yawma yamutu o maayo ya ñande o maayi kanko halfinaɗo on ayninaɗo on wa huwa tawa kanko ghashun ko o janfiiɗo li ra'iyatihi gaynateri makko ndin illa harrama allahu alayhi aljannata si wona allahu harminanaymo aljanna o. la ilaha illa llah muttafaqu alayhi fotta e sellugol hadise o. kala wo jiyaɗo neɗɗo mo Allah halfinta responsabilité halfina jama o janfoɓe o ɗayna ɓe o kujina ɓe riche ko jilinirgol bonɗi e moƴƴi enone won o janfori ɓe ñande o maayoyi tawi o maydu e kan janfa ɗon ɓe yaafakimo ɓe yaafodirali haray kanko on aljanna on Allah harminanimo. wa fi riwayatin ari e fillaye goo falam yahutha bi nushihi lam yajid raihata aljanna. riwaya go ko wi ala wo e neɗɗo mo Allah halfinta responsabilité yimɓe falam yahutha tawa o huɓintinnaali gaynateri makko ndin ko o halfinakon bi nushihi laaɓal makko reedungal laaɓal ngol ɓe reedu ɓannana ɓe moƴƴereji ɗin duña boneji ɗin pottina e maɓɓe o waɗali ɗum o tertike tum oɗo sina lameji o heɓoyta raihatal jannati urengol aljanna ngol. wa fi riwayatin li muslimin e filla e muslim no aroy toon nelaɗo ko maaki ma min amirin ala wo e lanɗo yamirowo yali himo hefta umural muslimina fiyakuji julɓe ɓen o jonne fiyakuji ɓen ko kanko yamirta kanko haɗata thumma la yajhadu lahum refte hara o tampanali ɓe o yanganaki ɓe wa yansahu lahum o laaɓana ɓe reedu illa lam yadkhul si wona hara o naati do yaali maahum wonde maɓɓe aljannata ka aljanna. kala lanɗo halfinaɗo fiyakuji julɓe ɓen lammina e hoore julɓe ɓen fuu ma seeɗaɓe julɓe ɓen oy tampali fi maɓɓe o laaɓanali ɓe reedu few o accidiɓe e hoore maɓɓe o jokki haaju makko oɗo ka aljanna ɓe naata doyta ɓe fof ɓe naata ɓe accamo kanko yaasi. torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuku en waawugol e nunɗugol e feewugol e moƴƴugol e ko halfina ɗen kon ɓe Allah halfini en ɓen hokkora en lamɓe yurmeteɓe feewɓe moƴƴuɓe hulayɓe Allah so wona ɗum waddana en woɓɓe goo wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. aleykum salam. salli ɗimmojo amen onno ɗon amgo waali o o hannde no wawno wono o juurno ɗon ñamde aray woɗo feere ndaari ono ɗoɗennege oɗo golli ɗon no mawɗo bila laaj tati hanki